Jotono no khulum ka ani channel lo kai tomong no norok ani channel no takpan subscribe khalaya khulum ka subscribe khalai ready ang katal job advertisement ta online information related videos sanamo nga faidi tini kaisa katal notification alainai on notification ka kai ITI yo je admission nang rong ni bagai kai norok tomong na ITI yo admission nang musung tong kang norok ko video no paithak jorate nai tongdi kang kai saimana bagai tamo bahike khlainai tamo busuk education qualification rok nang inke among kang ka official notification oro rijak tong nai di website angani description no body nai amo government of Tripura director of industry and commerce ni bukhakti rijak ka on notification 16 June 2022 o rijak go obo Tripura ni kabangma jaga o je ITI tongmani a jaga o admission ni bagai norok form fill up khlai mano inke video no paithak jorate nai tongdi norok tebo kam kai saimana bagai inke oro nai di ITI Indronogoro trade name tongo kabangma trade no te course duration tongo te intake capacity total post inkai talangjaknai nai de oro 315 ta talangjaknai oro welder plumber stenographer te kopa tongo computer operating and programming assistant information and communication technology tongo haikono kabangma talangjaknai oro nai di kangkai Women's ITI Indronogoro tongo 300 ta post talangjaknai kabangma trade no talangjaknai obo gangkai course ni duration ID baksa jaga 1 year tongo baksa jaga 2 year tongo ngai o jaga o stenographer 60 ta talangjaknai o jaga o uma haike rijak tongo kabangma jaga no or naidi ITI Dharmanagor tongo Dharmanagor 215 ta post orobo tongo trade to talangjaknai kabangma norok trade nai naidi norok bobo trade o jaja khaike borotam khlaina musung abo norok jefru form fill up khlaya pura mairinai ITI Kola Shahara tong naidi 280 ta post tongo 280 ta trade ni bagai vacancy tongo jagobo admission ni bagai oro naidi 1 year duration tongo 2 year duration tongo baksa course angka 1 year tongo te baksa angka 2 year hakena tongo naidi ITI amba shobo 275 Udaipura 135 tongo ITI Bilunia 160 te ITI Jotanbari tongo 260 ta post ITI Bokshanogor tongo 200 ITI Khuai haikeno kabangma jaga tongo ITI Khumulungo naidi 120 ta post tongo dress making omo haike kabangma trade rogono tongo ITI long travel haikeno norok nai naidi angani PDF na ni description ri ruano norok tomong no oro 8 pass haike class 10 pass jengkai norok apply khalai manai borok ni website o thangai norok apply ma khalai nai website no norok visit khalai naidi ang ani description borok ni website body rinai ingke tomong norok admission ni bagi bo nor ang bai contact khalai mana ani WhatsApp group ang ri ro nor joining dia jaga ba teo jaga maximum kai 5 ta trade to nor ri manai 5 ta trade ni kabang kai nor ri mangla khne ro sajak tong inke to merit list basic nongnai mark je class 10 ni maths science ta english aro ni mark basic kai nor merit list khlajak nai kai o jaga nai di class 10 8 pass borok bo ri mano gangkai tomung no norok class 10 haike class 8 pass rogo norok ni mark kaham ka norok tomung apply khlai namu sungke khlai nai gero documents ni bagai ingke to naidi tomuna passport size photograph nangnai aadhar card mark sheet caste certificate o jago 1000 rupees ingkai rang mari nai obo gangkai uloni ni course pai khangkai nono taise firok rijak nai ni saka o cash refundable khlai jak nai course pai khangkai simi semanai Roma haike 1000 rupees mari nai ngai tam documents tong nai di petition nangnai bank passbook nangnai gangkai o jaga o nai borok ni date rijaka je admission nangnai ni gangkai 18 tarik June ni simi chengkha obo ongnai July ni 15 tarik jora tomong no norok o date ni bisingo no norok admission nangnai mana reknai gangkai merit list khlajaknai nai di July ni 20 tarik o gangkai te kisa tong nai di o jaga o sajaka nai di admission gangkai 27 tarik July ni simi 30 tarik July jora merit list rubai norok admission mangnai tei second list ni bagai gangka o jaga o sajaka ulo sajaknai hinai gangkai norok tomong no admission na musukai official website o thangdi norok angbai bo kwrwng mano tomong no form fill up ni bagai norok
nangui tongkha hingke form fill up rok khlaina musung tongkha hingke norok ang bai bo contact khlai di ang ani telegram facebook tei whatsapp group ang ani description o ri rwnai norok thangui nainai di hingke tini bagam sunung situng jotono no hamba.